бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро аз студияи марказӣ тамошо доред. имрӯз 27 апрел аст ва нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. наздикон ва масъулини ҳизби социал-демократи Тоҷикистон гуфтанд саломатии Маҳмурод Одинаев, муовини раиси ин ҳизб, дар боздоштгоҳ баъд шудааст. саломатиш хуб нест, мега калиска дози тавбат шуда, да калиска мебаран мебиран мега. билети парвозҳо аз Тоҷикистон ба Русия нисбатан арзон шуд, вале бо ин ҳам гарону камчин боқӣ мемонад. ҳамаму ман қарз гирифтагӣ омадагем 5000 6000 гирифтагем, гуфтам билет арзон мешавад, омадем 8600 боло аст. ва вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯяд ба ҷосуси рус шиноснома надодааст. ба қавли коршиносони тоҷик имкони сохтакории шиносномаи шакли кӯҳна вуҷуд дорад. муҳоҷирони ихроҷшуда аз Русия ба ватан баргаштаву ному насаби худро иваз карданд, шиносномаҳои нав гирифта ва дубора барои кор ба Русия баргаштанд. аммо шурӯъ мекунам аз мавзӯи дигар. созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ки вазирони дифои кишварҳои узви ин созмон имрӯз дар душанбе ҷаласа баргузор карданд, аз хуруҷи нирӯҳои амрикоӣ аз Афғонистон ва эҳтимоли тақвияти нирӯҳои террористӣ дар ин кишвари ҳамсояи Тоҷикистон изҳори нигаронӣ карданд. ҳамзамон Русия бо Тоҷикистон созишномаи таъсиси низоми муштараки зидди ҳавоии минтақавиро имзо кард, ки ҳадафи асосии он ҷилавгирӣ аз хатарҳои номатлуб аз ҷануб ба ҳавзаи ин созмон унвон карда мешавад. Барод Юсуфӣ аз тафсилоти дигари ҷаласа огоҳ аст. дар ҳоле ки гурӯҳҳои тунгарову террористӣ дар Афғонистон фаъол шудаанд, хуруҷи нирӯҳои амрикоӣ барои кишварҳои ҳаммарзи он хатари бузургро эҷод мекунад. ин матлабро Станислав Зас, дабири кулли созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ, пас аз нишасти вазирони дифои кишварҳои узви ин созмон дар душанбе ба хабарнигорон ироа кард. Да, вывод американских войск начался, и несомненно. бале, хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ аз Афғонистон оғоз шудааст ва бечуну чаро он дар давоми ҳамин сол иттифоқ меафтад. албатта ин барои вазъияти Афғонистон ва атрофи он хатарҳои иловагӣ эҷод мекунад. аз ин рӯ мо паёмадҳои хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ аз Афғонистонро ки шояд пеш меоянд, бо изтироб интизорем. После вывода американских войск с этой территории. дар нишасти вазирони дифои кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ҳамчунин гуфта шудааст, ки пас аз хуруҷи нирӯҳои амрикоӣ аз Афғонистон барои кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ зарурати андешидани тадбирҳои изофӣ пеш омадааст. дабири кулли созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ гуфт, дар нишасти вазирони дифои кишварҳои узви ин созмон мавзӯи аз тариқи қаламрави кишварҳои узв берун шудани нирӯҳои амрикоӣ аз Афғонистонро баррасӣ накардаанд. пас аз нишаст мулоқоти вазирони дифои Тоҷикистону Русия Шералӣ Мирзо ва Сергей Шойгу бе ҳузури хабарнигорони маҳаллӣ баргузор шуд. дар ин дидор ба тавофуқ расиданд, ки Тоҷикистон ва Русия низоми муштараки минтақавии дифои зидди ҳавоӣ таъсис хоҳанд дод. созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар соли 1992 таъсис шуда, айни ҳол Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Тоҷикистон, Арманистон ва Белорус аъзои он ҳастанд. созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ бо ҳадафи тақвияти сулҳ, амнияту устуворӣ дар минтақа ва ҷаҳон, ҳифзи дастаҷамъӣ, истиқлол, ягонагии марзӣ ва тамомияти арзии кишварҳои узв таъсис шудааст. ахиран ин ниҳод мегӯяд дар ҳалли низои Озарбойҷону Арманистон саҳм гирифтааст. дар ин созмон нақши асосӣ бо Русия аст ва ба ақидаи бархе аз таҳлилгарон ҳадафи он нигаҳ доштани нуфузи Москав дар қаламрави шӯравӣ пешин дониста мешавад. масъулини ҳизби социал-демократи Тоҷикистон мегӯянд саломатии Маҳмурод Одинаев дар боздоштгоҳ баъд шудааст. наздикони Одинаев ҳам гуфтанд, баъд аз эълони қарори додгоҳ 3 моҳ мешавад, ки ӯро надиданд ва аз аҳволаш хабар надоранд. намояндаи боздоштгоҳ низ бад будани вазъи саломатии Одинаевро тасдиқ кард ва гуфт, муовини раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон зери назорати пизишкон аст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Мулраҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло. бачаи ҷабрдида хоб буд. бачаи ман дар ин кори Одинаев хуш набуд, ҳичи набуд. این زن 3 ماه است که از وضع پسر و شوهر پیشینش خبری ندارد.
او یگانه نفری است که به گفته خودش برای محمورات اودینایف به بازداشتگاه غذا میبرد. میگوید کارمندان بازداشتگاه غذا را میگیرند ولی نه شوهر سابق و نه پسرش را برایش نشان نمیدهند. درباره سلامتی محمورات اودینایف تنها از خبرهای پراکنده همین قدر شنیده است. سلامتیش خوب نیست، میگه کالسکه دوازی توبت شده، در کالسکه میبرن میگه. همین خیلی فهمیدیم که مزه همون اودینای محمورات نبوده. بچه ما سروش خیلی زده کفوندگی خیلی چند ماه پیش بود، زاتو جوش هسته میگن ای سوت یولی میگیریم. کی میگه؟ همین خیلی گفتن که دادرش مراجعت کرده سوت یولی داشته که همین خیلی. محمورات اودینایف روز 28 ژانویه امسال به 14 سال زندان محکوم شد و فعلا در بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه نگهداری می شود. پیوندان و هم رئیس حزب سوسیال دموکرات از آن زمان تا کنون او را ندیدند. رحمت الله ظاهرов رئیس حزب سوسیال دموکرات گفت سلامتی معاونش در بازداشتگاه بد است. تبابت زمین چه نگذشته همین وای تورمه خودشون میبرن همین وای سود عالی میشتشن لیکن سود عالی نشده وای تبابت بردن. مقامات رسما درباره وضع سلامتی محمورات اودینایف چیزی نمیگویند. یک نماینده این بازداشتگاه با شرط ذکر نشدن نامش گفت از اینکه سلامتی محمورات اودینایف در روزهای اخیر وزنین شده باشد خبر ندارد، ولی به گفته همصحبت ما سلامتی اودینایف از روز اولی که در سیزا قرار دارد برقرار نشده است. خود محمورات اودینایف در وقت اعلان حکمش در دادگاه ناحیه رودکی گفت از سوی ماموران وزارت کارهای داخلی شکنجه شده است. اودینایف مامور شکنجه شدگی نیست. ولی رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی شکنجه شدن اودینایف را رد کرد. مقامات معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات را به اوباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت عیبدار کردند، ولی اودینایف و پیوندانش اتهام را به اساس دانسته گفتند قضیه او سیاسی است. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. با گذشت تقریبا یک ماه از دوباره برقرار شدن پروازهای معمولی میان دوشنبه و مسکو، ساکنان در تاجیکستان هنوز هم از مشکل دسترسی به بلیط و نرخ گران آن صدا بلند میکنند. این در حالی است که مقامات تاجیک میگویند حال و وضع نسبت روزهای قبل بهتر شده است و بعد طلب جانب تاجیکستان شرکت‌های روسی قیمت بلیط پروازها را پایین آوردند. علیشیر ظریفی و امردین اولیموف تلاش کردند وضع را از نزدیک مشاهده نمایند. این آرزومندان سفر روسیه بعد طلب آژانسی اویاسیای گراژدانی از شرکت‌های هوایی با امید چیپتای ارزانتر به اینجا آمدند. آژانسی چند روز پیش از 4 شرکت هوایی روسی که از تاجیکستان به روسیه پروازهای چارتری دارند طلب کرد نرخ را پایان برند. اما ساکنان میگویند تغییری زیاده نشده است. وضعیت بلیط و حزبی نوزی 8,500 نوازی گفته سن 8,500 نیست که اون بلیط بگیری 8,500 در 19 هم گفته سن اومدیم راو محکم شد دوباره نتونستیم. شاهین احمدوف 2 هفته باز از ناحیه فیض‌آباد به دوشنبه برای خریدن چیپتا میآید. میگوید از بانک قرض گرفته است تا به روسیه رود. تو 1 یول هم جو فروخته شدگی است. همون بر نرخی برزیاد فروختگی است. امکانیت نداریم قرض کردیم پولم یافتیم نیست. شکایت ساکنان در حالی است که مقامات گفتند حال و وضع در بازار چیپتا فروشی نسبت به چند روز پیش بهتر شده است. در آژانسی اویاسیای گراژدانی به رادیوی آزادی گفتند بعد هشدار آنها به 4 شرکت هوایی روسی که از تاجیکستان به سمت روسیه پروازهای چارتری انجام می‌دهند نرخ چیپتاها به طور چشم‌رس پایین رفته است. آنها گفتند که اکنون این شرکت‌ها چیپتاهای پروازهای چارتری را از 8,500 سومانی زیاد نمی‌فروشند. یک بازدید ما از چند نقطه فروش چیپتاها در شهر دوشنبه هم نشان داد که نرخ بلیط‌ها در پروازهای چارتری به شهرهای روسیه از 7,000 سومانی تا 8,500 سومانی ارزش دارد. اما ساکنانی که می‌خواهند به روسیه سفر کنند میگویند این نرخ برایشان گران و مشکل دیگری آنها کمچینی بلیط است. اقلا 5,000 4,000 شاه همون ما например اخشلاق اومدگیم 5 کس هممون من قرض گرفتگی اومدگیم 5,000 6,000 گرفتگیم گفتم بلیط ارزان میشه اومدیم 8,600 بالا
парвозҳои доимӣ ба Русия баъди як соли баста будани роҳи ҳавоӣ аввали моҳи ҷорӣ оғоз шуданд. ҳоло дар як ҳафта 2 парвози маъмулӣ аз сӯи ширкатҳои Somon Air ва UTair анҷом мешавад. парвозҳои чартериро асосан ширкатҳои Русия анҷом медиҳанд. мушкили дастрасӣ ба чипта ва гаронии нархи он муҳоҷирони меҳнатиро дар ҳолати ногувор қарор додааст. аз як тараф маҷбуранд ба Русия раванд, аз сӯи дигар билет харида наметавонанд. Амриддин Олимов, Алишер Зарифӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯяд ба нафаре бо номи Руслан Табаров, ки дар таркиши амбори сило дар Чехия муттаҳам аст, шиноснома надодааст. мақомоти Чехия рӯзи 17 апрели имсол гуфтанд шаҳрвандони Русия бо шиносномаҳои молдовӣ ва тоҷикӣ соли 2014 ба анбори силоҳе дар шарқи ин кишвар дохил шуданд. бояд гуфт, дар нусхаи шиносномаи нашр шуда ба номи Руслан Табаров дида мешавад, ки он аз тарафи вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон дода шудааст, на дохилӣ. зимнан Иззатамон ҳуқуқшиноси тоҷик қабл аз боздошташ дар як паёми видеоӣ гуфта буд, ки сохтани шакли кӯҳнаи шиносномаи тоҷикӣ имконпазир аст. дар махзани ягонаи хадамоти шиносномадиҳии вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар бораи додани шиносномаи хориҷӣ ба номи Руслан Табаров ягон маълумоте нест. ин маънои онро дорад, ки чунин ҳуҷҷат ҳеҷ гоҳ ба касе дода нашудааст. Руслан Табаров, машҳур бо номи Руслан Баширов, ҳамон Анатолий Чепига, афсари эҳтимолии хадамоти ҷосусии Русия аст, ки дар таркиши 7 сол пеш дар амбори аслиҳаи ҷумҳурии Чех айбдор мешавад. бинобар акси саҳифаи аввали шиносномае, ки Чехия нашр кард, он ба меъёрҳои шиносномаи хориҷии шакли кӯҳна дар Тоҷикистон мувофиқат мекунад. дар вазорати корҳои дохилӣ шарҳ надоданд, ки шахси дар ҳоли ҷустуҷӯ чӣ гуна тавонистааст ин санадро ба даст биёрад. خبر می‌دهیم که شناسنامه تحت رقم M0054947 از 25 فوریه سال 2011 به نام شهروند تبارف رسلان حلیموویچ سنه تولدش 23 اکتبر سال 1975 از جانب وزارت کارهای داخلی و واحدهای آن در شهر و ناحیه‌ها داده نشده است. حامی حقوق مهاجران ایزدامان که حالا در بازداشت است، در یک مراجعه ویدیویی به رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفته بود که خرید شناسنامه تاجیکی مشکل نیست و برای این کافی است با پول به کنسولگری تاجیکستان بروید. خود او قبل از دستگیر شدن اصرار داشته بود در یک عملیات FSB یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه برای به دست آوردن چنین سند اشتراک کرده است. نمایندگان خدمات فدرالی امنیتی روسیه سال 2015 هم برای گرفتن شناسنامه غیر قانونی در کنسولگری به من مراجعت کردند. از بس که سال 2014 هم یک تروریست در قلمرو مولداوا با شناسنامه تاجیکی دستگیر شده بود. ما یک مرد را فرستادیم، او رفت و به نام یک شهروند جمهوری تاجیکستان شناسنامه خارجی گرفت. با گفته روزنامه‌نگار و شارح سیاسی خیرالله میرسعیدوف، مقامات تجارت شناسنامه‌های تاجیکی را به راه ماندند و میگوید تقریبا همه میتوانند شناسنامه تاجیکی بخرند. مخصوصا طلبات به شناسنامه در بین مهاجران کاری که ورودشان به روسیه منع است بیشتر است. روسیه و تاجیکستان شریکان استراتژیکی هستند. اینکه خدمات مخصوص روسیه شناسنامه تاجیکستان را برای یک جاسوس خود استفاده کرده است، بیانگر مناسبت واقعی روسیه با تاجیکستان است. اینچنین سالهای دراز مهاجران اخراج شده از روسیه به وطن برگشته و نام و نسب خود را عوض کردند، شناسنامه‌های نو گرفته و دوباره برای کار به روسیه برگشتند. این در حال است که مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند تا به حال درخواست رسمی حکومت چخیا را در رابطه با رسلان تباروف و شناسنامه او نگرفتند. پس از دفن رجبالی نظرов که هنگام خدمت در ارتش به طور مرموز فوتید و در رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی بحث زیاد را به وجود آورد، دوستان حربی گارنیزون شهر خروخ به سنجش مرگی او آغاز کرده است. پیوندان میگویند رجبالی نظرов تیر ماه سال 2020 داوطلبانه به ارتش رفته بود. نظرов را یک هفته قبل از مرگ از قسم نظامی نویای وسیع به قسم نظامی در نویای مرغاب برده بودند. بینندگان عزیز، برنامه را اینجا به پایان میرسونم. فردا شما را منتظرم. خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.